Okay, tubasuhuje bakunze Bumenyi TV. Nk'uko mubizi turi ku ishuri ryo kwiga application twakoresha twapulodinga. Aha murabizi neza yuko tumaze iminsi turebye kuri CapCut. Okay, CapCut rero ngiyi hano. Application tumaze iminsi tureba ngizi hano. Dore ya mbere ngiyi, ya kabiri ngiyi, ya gatatu ngiyi, iya kane ngiyi. Izi ni application twakwifashisha igihe tugiye kwa uploadinga. Okay, twagiye rero. Tumaze kwiga kuri CapCut tureba ukuntu twakora video. Twari twasoje tuvuze yuko tugiye kwa uploadinga video yacu ikagera kuri YouTube. Uyu munsi rero nibyo tugiye gukora. Kurikira hano urebe. Okay, reka dufungure CapCut yacu. Okay, turafungura CapCut tureke iloadinge tugezeyo. Turategereza maze itugeze ku rubuga rwa CapCut. Okay, turategereza tugere ku rubuga rwa CapCut. Okay, nk'uko mubizi rero iyo tugeze aha ngaha dukanda hano kuri new project. Video ngiye kubereka ni iyi ngiyi. Ni iyi ngiyi ngiye kubereka uko tuyikora. Okay, urugero ni iyi ngiyi nakoze. Buri wese agiye kureba ukuntu tugiye gukora ino video paka igeze kuri YouTube. Tegereze neza, iyi ngiyi tugiye gukora paka igeze kuri YouTube. Iyi ngiyi. Okay, ndagusabye rero tera agatebe ukurikire. Ibi byose turabikuramo tugende dutangire. Okay, twagiye rero dufungure ino CapCut yacu. Dore iyi ngiyi. Iyi niyo tugiye gufungura. Iyi niyo tugiye gufungura. Okay, kurikira tera agatebe maze tujyane. Okay, turafungura CapCut. Niturangiza tuze dukande hano kuri new project. Fungure. Ugifungura new project irakujyana muri ya video wateguye yo gushyiraho. Okay, turaza rero twebwe duhitemo video yacu. Agace ka mbere tugiye gukoresha ni aka ngaka. Okay, urakabona ni aka ngaka. Tukande kuri add. Nitwarangiza gukanda kuri add video yacu iragenda yinjire muri CapCut. Nitwarangiza tuze hano muri aspect ratio. Hahandi kanda kugira ngo turebe ese turayikora nk'iya YouTube, nk'iya TikTok, nk'iyaki. Ariko twe turashaka kuyikora nk'iya YouTube. Kaza rero hano muri aspect. Sorry. Hanyuma hano dukande kuri iyi logo ifite 16:9. Tukandeho. Hanyuma nitwaza dukanda hahandi ahangaha. Handi kugira ngo tuyaguremo. Ahangaha tugiye gukanda ahangaha buri wese akore ahangaha. Noneho nurangiza reka tuhakoreho. Nurangiza urareba ko ukikijwe n'akantu k'umweru. Uze ufate intoki zawe ebyiri uyagure ikwire hano muri screen hose. Yes. Yagure iterekemo neza ku buryo igaragarira buri wese. Urugero wowe nimba ugiye gukora video ya comedy y'indirimbo uraza guterekamo ya shusho yawe maze igaragare yose. Nitwarangiza tubanze duplaying kano gace turebe ukuntu kameze. Okay, playing turebe ukuntu kameze. Dore ngaka agace kacu ko kameze. Okay, tugiye gushyiraho akandi gace rero. Nkuko nayo babwiye tugiye gushyira akandi gace turaza tugafata kano karongo gahagaze tugagatereka hahandi ya yindi ya mbere yarangiriye. Tukaza hano kuri overlay. Ahangaha kuri overlay. Aha. Tuze dukande hano kuri overlay. Ahangaha. Turaza tuze hano kuri overlay dukandeho. Aha. Noneho nitumara gukandaho ino overlay iraza iduhe hano kuri add overlay. Kandi hano kuri add overlay. Yes. Kandi hano kuri add overlay iyo uhageze itukujyana n'ubundi
muri ya mavideo wakoze. Reka twebwe twongereho agafoto hano kugira ngo bigaragare neza. Kadushyireho kano gafoto aka ngaka. Aha nitwarangiza twadinge twande kuri add. Okay, twagiye rero. Aha urareba hano ije yiteretsemo muri ya yindi ya mbere twakoze. Iyo bimeze gutya ntabwo biba bimeze neza rwose my friend, nawe birebye ubona ko bitameze neza. Urayifata iyi video kugira ngo ihuze neza, ukayikurura ukayifata kumva ko nyine inyeganyezo ukayihuza neza kugira ngo niza gukina itaza kuzanamo ibintu bibi. Okay, wongere ukoreho kugira ngo wongere uyagure hagati. Aha urakora hehe? Dore aho ukora nahanga kugira ngo uyagure. Aha uraza n'ubundi ukakanda hano hagati muri iyi video yawe mwangaha. Ahangaha ni ukanda. Okay, iyo turangije rero, turaza tugaplayinga tukareba se video yacu imeze gute. Dore nguko uko imeze. Dore ngiyi ni iyi ngiyi. Aha urareba ko video yacu rero imeze gutya. Noneho tugiye gushyiramo ya ndirimbo mwumvaga. Tugiye gushyiramo indirimbo. Turaza dusubire inyuma tuze hano kuri zino logo izi ngizi. Tuze turebe ahantu handitse audio, tuze tuyirebe iyi ngiyi hano. Iyi ngiyi iri aha ngaha tuyikandeho. Aha tuze tuyifungure audio yacu. Iyo dufunguye audio dutungukira kuri sound. Ushaka wowe wana recording uraza ukasunika ukareba aho ushaka gukoresha. Niba ushaka gukoresha izo wafashe cyangwa ushaka kurikodinga urakora icyo ushaka. Twebwe rero tugiye gukoresha audio. Tugiye gukoresha audio, dukanze kuri audio duhitungukira kuri indirimbo runaka. Raza hano kuri device zazindi wakoze nyine. Urugero reka turebe akaririmbo tugiye gushyira. Reka dushyire aka ngaka. Iyo wumva atari ko urahindura ukaza ukandi. Wakumva atari keza nabwo ugahindura nta kibazo. Okay, reka dushyire aka ngaka dukanda hano kuri plus. Okay, tugiye guplayinga twumve ko ya ndirimbo yacu twayagezemo. Okay, playinga wumve nawe niba turi kumwe. Okay, tayari urumva ko indirimbo yacu yagezemo. Tayari ngiyo ya ndirimbo yagezemo. Okay, nkuko mubizi rero, nkuko twabibonye, iyo dushyizemo indirimbo tugasanga iri kurenga aho video igera, aha turayikata. Tuyikata gute rero? Aha uraza n'ubundi ukore handi ya ndirimbo ahangaha kuri iyi. Aha indirimbo yacu iri iyi ngiyi. Aha uraza ukandeho hano. Aha ukoreho. Yes, uraza ukoreho haze kano kantu k'umweru. Nurangiza uze hano handitse aspect. Ahangaha kuri aspect. Abantu bashyashya mukurikire muri hano kuri aspect aka. Gakandeho. Turagakandaho. Iyo tugakanzeho ihita yicamo kabiri. Dore ngaha reba hano. Ahangaha. Urabona ko yarangije kwicimburamo kabiri ahangaha. Ahangaha rero ka kantu k'umweru ariko hano nta kariho. Ahangaha urabona ko ho kavuye ahangaha. Urabona ko hano kavuye ahangaha kavuyeho. Akantu k'umweru urabona ko kakikijeho ahangaha. Ahangaha muri kureba ahangaha. Yes. Ubwo rero nimba twamaze kuzaho turaza tubigenze gute? Twamaze kugera gute ukakatinga, tugiye kureba ahantu hari logo yanditseho delete. Tuze hano muri tungutu turimo ahangaha turebe delete. Dore ngiyi hano. Dore ngiyi delete. Iyi ngiyi iyi delete iyi ngiyi. Hanyuma twarangiza tuyikandeho. Niwikandaho kahita kagenda. Yes. Okay, none karangije kugenda kacitseho. Noneho tuze tubyinishe video yacu. Okay, tayari rero ngiyo video yacu twarimo dukora. Okay, igikurikiyeho ni ikihe? Igikurikiyeho nugiye kuyishyira kuri YouTube.
iyi video dukoze tugiye kuyishyira kuri YouTube. Turayishyiraho gute rero? Kurikira hano. Tugiye kuyivana kuri CapCut tuyishyire kuri YouTube. Uraza ukandeho hariya ahangaha uri kuhareba aho ngaho ndimo nkwereka. Okay, uraza uhakandeho. Numara kuhakanda urategereza irodinge kugera ku 100. Ategereza ibara igere ku 100. Okay, ngiyo yahageze. Okay, urareba bahise baduha ahantu hatandukanye ho kuyishyira. Baduhaye Instagram, baduhaye YouTube, baduhaye WhatsApp, Facebook. Ariko twebwe murabizi neza yuko twakoze video ijya kuri YouTube. Urareba baduhaye Instagram, baduha hano, baduha nanga, baduha nanga, baduha nanga. Wewe urahitamo bitewe na video wakoze aho wayikoreye. Twebwe rero twakoze video dushyira hehe? Kuri YouTube. Turaza dukande hano kuri YouTube. Turakanda kuri YouTube tuyishyireho. Reka dushyireho connection kugira ngo ijyeho. Iyo ugiye kwishyira kuri YouTube bisaba connection. Okay, twagiye rero reka tuyishyire kuri YouTube. Yes. Okay, tegereze kugira ngo YouTube iyakire. Ndategereza akanya gatoya. Okay, tayari urareba yuko irimo ibara kugira ngo ihagere. Tegereza akanya gatoya. Tegereza akanya gatoya. Hanze ibare irangize. Okay, ngiyi yahageze. Banza wumve neza ko video yawe ugiye gushyiraho nta kibazo ifite. Banza wumve neza. Okay, nusanga nta kibazo ifite urakora iki? Uraza kandi hano kuri next. Urakanda hano kuri next nze ushaka kugira short video. Turakanda hano kuri next. Turakanda hano kuri next dutegereze igire gute ibare. Tegereza loading. Tegereza ikarodinga. Yes. Tegereza ikarodinga hanyuma iyo ugeze aha ngaha ureba ese video yanjye ngiye kwita iki? Ukaza hano kuri create criteria create title. To create title kaza wenda tuyite Pi network. Tuyite network. Kubera network zirimo ziza urabona ko kwitonda nyine no kwitonda nafunze network ariko zirimo ziza ari nyinshi. Tuyite Pi network. Pi network. Hanyuma ushyiremo description wumva ushaka. Wenda tuwe ngo gukora amafaranga online. Gukorera amafaranga online. Okay, tuze dukande kwa gafresh dusubire inyuma. Hanyuma nitwarangiza tuze turebe ko nta handi hantu dushobora gufungura. Okay, iri public. Location ntabwo biba ari ngombwa cyane. Okay, hanyuma nurangiza ukande next. Iyo ukanze next bahita bakuzana uhitamo ese iyi video uzajya irebwa n'abantu bameze gute? Ese ni hejuru y'imyaka 18? Ni abantu bafite imyaka ariko twebwe igihe cyose tuzahitamo ko iyi video nta muntu n'umwe igenewe, buri wese yemereye kuyireba. Ukande hano kuri it is not for kind. Dukandeho aha ngaha. Yes. Niwarangiza ukande upload video. Yes. Okay, nguko rero uko dushyira video yacu kuri YouTube. Urategereza ngiyo igeze kuri YouTube irimo irabara. Tegereza akanya gatoya ihagere. Okay, nguko rero ukuntu wakwa-uploadinga video ukoresheje CapCut kandi nawe ukaba umu YouTuber mwiza cyane udafite ikibazo na kimwe. Okay, namwe rero ndagira ngo mukurikire neza mubikore neza kugira ngo nawe ujye wa-uploadinga ukoresheje CapCut. Nawe ujye wa-uploadinga ukoresheje CapCut. Urategereza ikabara nyine ikarangiza kurodinga. Tayari urareba ko yarangije kurodinga.
Okay, ngiyi yagezeho video yawe. Aha tugiye reka tuyipureyinge uyirebe. Dore ngiyi ya video dushyizeho, ngiyi igeze kuri YouTube. Dore ngiyi. Okay, dore ngiyi rwose, ngiyi. Ndumva buri wese amenye uko yakwaplodinga akoresheje ino YouTube. Akoresheje ino CapCut, sorry. Okay, hanyuma rero nubona iyi video hari icyo yagufasha, nubona wakwiga andi masomo ajyanye na CapCut ndetse n'izindi application twakoresha twaplodinga, ukande subscribe, like, share and comment kugira ngo nawe ujye ubona notification igihe cyose dukoze kino kiganiro. Sawa sawa, bye, nakagaruka tubonane ku yindi video tureba kuri InShot. Bye.